So Krista, ura ke le zona ke ni se pete ke lu share we. Ngo so mi go river ba de se mo za kino ke thole so president go se de chale do. Hare chali ke sa po che pe Jehovah ki she ke li pe Jehovah ki shlie ke che pete. Ke li pe Jehovah ki shlie boza chelie. Ti ke sonye po ke la ke le pe si she ba zolie. Seye ko dono puza ye pesishelie pumato ungo chago theme pete go ki Jehovah jamu putse pizla te hu pete go mo pupija. Good morning. We are so glad and happy that SMS Zoyapur is here with us this morning. We shall be singing 3 songs together. The hymns will be on the screen projected, so please do follow us. Ngot keziri chali quick eniri serese chalena Oh
Chali chali ku kribadi he thenya saru aji suliya chagacha ani how ke lila We shall all rise up and sing the hymn 131. Thank you.
Ninisi Dolie Chapet de Wahe Mhakihupo Nuri Kepenefer Tezie Zolie Go Jedo Kizek Gothoglie Kepenefer Jehovah Zano Kizedi Shetazadi Kizekcha Kiti Sevogili so Tsujo Nigo Balay didn't he? Barada. Yeah, please sit down. Go is a good ready. Gihubook to Allah. Nipuki Taja Chagalia, so it's still. Timu Kizusagasa or Jehovah. Potilio Kivi. Disokimasa Potikivi Kakasano Higobu, Volkekotogile Halam Pesiwe. And put Jehovah Jedo Higo Tajaba Menudivora Gaba Vokili Petela Pesiwe Temie no Pelucas Sigizity Uri Ujo Kikriti Mu Otakikriti Lutuya. Jedos came here, Temika Crashery, Felegil Hotsadi, Gelija, Lau Nidi, Vora Gaba, Meche, Homie, Utsun Cropola, Mori, Tenuki Chocropola, Mori Tenuki Recropola, how could you for the Vora Gibalivi? No, Mumeji de Hacopetendo. He could no curiosity. He could put your door, Kizukin ready, Nashuvo, Kiletsich. Homie, words like a Mogatago, Muhagibagamo online initially, Kizikotodi, Gihugiba, Su Maria, Slano, Vorgile Pate, Move to Mugata Peteshiri, Jabit City. Yogabu, Gihuvukajono, and the city, Gihuvuletania. Jedo, Shalom Mission School, the Yapunano, Capernimi, Mikris, Horukasie, Bagatus Sunano, Oko, Keseko, Mukaprinago, Vodi, Gihugabala, Apojova, Ketesi Habens Yahweh, Bezier. Lesaki Honano, Temia so nebu, Christavolie, Kesugolashiri, Unidi, Anibojava, and Tezia. Getezia City, Mshuvati way, Nongumejidi, Jedo, Vogili Petino, Yugosabagili Tsache, Jabie, Mato Sevosaketogo, Creature, Bowery. Ugo. Kebatafa had mistress Punashi, Tadi the work of Bagaprinogo, Kebatago, Mu, Caprinogo Mu, Ugo, Leski Mezagaba, Protogo, Siu, Managing Board, Hago, Lashepete Chaya, Mumejidi, Jabi Ogotsadi, Ugubuno Kazaki ready, Lesakeo Peshibi, Ukaluno, Masigili Bumanda, Ukabie. Penukolimu, Zanunu, Anibajova, Tayang Luchi, Jedo, Potisesakito, Pete, Cabin Pelesia, no, Hugo, Chatasde, Nketsetali Gilete, Gio Pelegeba, Gebrico Selavatio, Hogopetenu, Nongomechidi, Hugh Christi, Jabi Hogotsidi, Hugomunzanu, Potipotu, Nunu, Mu Pelegsu, Sevogili, Tsachi. Bahuri, Jabi Hego, Pastor Visato, Zichi, Putinuk par, Diego, Punule Kemadogo, Mu, Pomelego Shiri, Morini Pujova, Po, Ta, Po, Hagunu, Pobu, Potunu, City, making Mibungus in the Shiri, Christok Joki, City, no Poksepico, Bisiti, Gekretopo Jehova. Vogele Pete, Tajaba Mengundu Vorba,
là cha bị hiểu cái sự gì chỉ đi cái bước cái hữu lý anh bây giờ vào đó là cái phần này thì cái bước mẹ thốt ai hết chỉ đó thật ra cái cha bằng tụi lấy đi là ở cái 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 vô số sự cái sự gì sự cái gì đi vô bao số cái bét tê online nó có bao bét tê cha bị hiểu cái gì cái thế giới khác biệt nó chỉ đi bét tê cái gì cái này phải Jesus Christa ước cái là cái lưu sản nó chắc sẽ vào đây Amen.
good morning, respected pastor and his colleagues, and all the members of UPC. I greet you in the name of our Lord and Savior. This morning, I feel truly blessed to stand before you and present a brief report on our school, Shalom Mission School. But before I begin, allow me to introduce myself. I'm Katila from the Ao community. I'm blessed with 2 sons, and currently I am the headmistress of Shalom Mission School. This is a little about me. Now coming to our school report. This year, by the grace of God, we have enrolled 630 students. Among them, 385 are Christians, 220 are Hindus, and 25 are Muslims. Notably, we have 160 Dimasa students. We could have admitted even more students, but due to limitation in classroom space, we unfortunately had to turn some away. Our staff strength includes 1 administrator, 1 headmistress, 1 student life supervisor, 18 teaching staff, that is 6 male and 12 females, 12 non-teaching staff, 10 male and 2 females. With God's help and your generous contributions, we were able to purchase a new second-hand bus this year, bringing our total to 5 buses. Activities. So far this year, we have conducted several important activities for teachers, orientation program, workshop on phonetics led by Ms. Teivino Wiso and her team, seminar on NEP conducted by Madam Buno Legise and her colleagues. For students, we have conducted sports day, literary day, spell bee competition, and many more activities are planned ahead. By God's grace and your continued prayer support, we have achieved 100% pass results for 3 consecutive years. Encouraged by this, we are now planning to approach the NBSC to apply for upgrading to higher secondary level. We conduct monthly tests as well as the quarterly examinations. Our mission is not just academic excellence, but holistic development, shaping our students morally, spiritually, and socially. Prayer concerns. We ask for your prayers as we continue with our construction works and prepare for upcoming exams and activities. Please pray for our students and our dedicated team of teachers. Personally, I ask for your prayers as I strive to lead Shalom Mission School with the limited knowledge and experience I have. I joined Shalom to serve a mission, and I seek your prayers so that I can be a missionary in my own capacity to the 630 students and 32 staff members. I sincerely thank the board members for your constant understanding, support, and encouragement. You have always stood by us whenever we needed help. Lastly, I warmly invite all of you to come and visit our school whenever you are free. Your presence and guidance would mean a lot to us. Thank you one and all. God bless you all. Thank you.
Jesu Christa uke la kile zanu worke ba pete ke lu sjewe ke hu peje hegola poti pete no hegola chaba mu hego varkra baya ke jala hego tike so worke le zos na tie kor ke zunu shiri hegola chaba di chatela pete nri mapuri ke zwa mudi kor so ke la ke hu peje we ugo che program no ke bam hedi ke chatti boselen mo a ke chacha die tu ke ba program no kha ke ba go se ke zasdi go chakele chelen chakeri uliro ugo na ugo ke pathavari puso wate chithie class 10 go 100% pass percentage ho ngula kelela uni pekridi ke penya first session na thawe ugo vokata tiche kenye sheri 100% nguli di ugo higher secondary ho sedek ketola unum di chi theory nguli je uni sedo di shivorte ngula le de musala ke penya fa pg musula ugo ke chacha ke ri liro ke theje besedi ke penya fa tsakhe ke new liro ugo marinori ngusa wade ugo higher secondary tsaketola classrooms ke sakro botsaba sizo ke mo ugo classroom ke grigori chamere wade admission zori zesale shodi melewa ke zes savores la ugo ke penyo fabu sake bako ho jas mu sasa morcho ke ba sugonuri sakira kashiri sasa morcho ba mu sugola shiri ke penyo fatho pete ugo top fagori va pisa ke to la chache ke tsu sedi chasya cha seuliro ke penya football le secure gosamum hasi khapie managing board headmistress ke pathako mu themi ke hupuri ke krohi ke bako tsake to la ho ugo chawor ya mu chasamor kisho shike tse bonu ne bo ke tsunu bage tse ma ke kra body le saki ke vwale ke vi shike tse lady u ke ri ke tse ya sla chawor ya leri hola sari hola sa chasa se jedi nyugi chasa yawe thelawli ro lesakinu theme ki depo Christa sileshi ke penya fubu uko ke mejem ke pechaze ke sekeleki thepfudi thaleke tola chatyo hauri unun ke zabo hichunyo me ke krari ke penya first silie di ukiri puyazo deri ugo challenges ke kraba ugo society no sala pulisho miki pulisho di ukronyo ki pulisho di shidi utyo se unu seto ke just is bapi sala suwalari chasa mo ke penyo fubu cha khulisedi poti ke vinu gugu ke penyo fa phabye ke penyo fa leke leri tsale thene ke just sulari chasa je uko cha die hako sedi ke penyo fa ki chale dame iba hibo bijiwe no hibo professor nanu tiga toba beli so ni puhiro somosmo samoro apori chiligenja ni pu teriano war tela so higo pressure tiga zono dia toti tu so ni pu higo touch higo kita de chotsolege mo ke kraba deri ni pu no higo no mejedi higo lesaki hayo prolasha mo higo lesaki hayo pro higo war tiga so it's a holarin beziwe ipu chithie so shiri hibu hibu class 10 captain hibu so shiri hibu matanuri chkhile so hibu her mu america form hibu teachers say hibu pass percentage so shiri 100% hago hukeli hago so shiri sedin japuchana siya no sedin piki labor yawe no hibu prosomoli ro nipu hibu ko chilikenja no hibo prohibit lazo ke jasuri parashe so nipu hibo kigo so shuri tsasha nipu sakira ka ke pra nipu pe pasadi sedi hibo le saki ho chaki hesa ke dola ramo atsoza nipu jeri sa nipu semo ke sho mapi no te hago no shuri no te hibo proshe no te hibo prohisha no umo ke chachale ke ja ke penya first na nipu no to hibo to fogo so shuri no shiba process no to prohibit ki national lawyer way so nipu hibo
managing board so administrator azoshiri mo ego kije dodi matsba ya jabe telai chayo ni punon to ego cross masimale be ego to share no no so di ego ego no share into career utsele no no to ego so che so ego lo sakini no ke pronome ki debo nishile di ni pu parlishi ni puno so share no to chazo sole no no to ego ke hurabo to share ni punon to go zetole mo go cross mo go busidi imprabe go kelaki di chile tene ke just resedi ki image melosia ni pu hibo tacha sala ki hibo meje melo ya no more hapori chile genje ke hibo suri palasia dola ke pino ni pu non to kerio chile on to hibo chathale asimale be hibo mi pu ke just sedi hibo bu nza pu ke chinu nu bocha sidi nza yelanu to ki hesa sikili tene chaprile tene non to chape hibo le security just no hibo America ba bete go shuri cross jedi ango bete Jesus Christ hibo hakili zono chashi amen ugo je several ke bago krokele chele to ashers ko nigo pejeri khole me ke chawo chale tiki ke ba higo po higo ke create ke tiki bigo le la sedi nza chese yawe no ki depori higo krishi no ki depori higo ki towards si tike toto shiri higo samoli ro ma pori chile ke nje ke chori le ke sala se ya nte jago la zo shiri nza che lano higo ni po ke je tie vor ke ki hanu bageli zo ke je suri pranashe yawe ni puno jabe higo che ke she hago higo ma ke tuyo bo selabodi piki sesene ya ni puno to prokele go zo shiri ni pu sedi inja puchela ke pano non to masimele be pratami je se sebo ke to non to cross mo non to cross che di chaya siro kakeseme zo shiri non to japibe semiri chela se che di ki image men lo yawe siro je Mary Sadodi Kork Tagelia Asher Scholasuri Boke Lulashiri Beje Shuro Boki Crew Lashiri Beje non to Japie go mi popoke just mu poti work to no shiri go sedi Japu Keja Chalasachidi Hango Pete Jesus Christa Hibor Hakili Zam Chayowi Amen. The scripture passage is taken from Psalms 119, verses 25 to 32.
keto dia persekutu liro cheliko kriwudi keratefa mefa pengunu serakinie cheliko kriwudi keratefa mefa pengunu serakinie dalet arafa nyope kutoya ndiekize acha perishache akeleko pushuru no akosha no herkelie apetasha abu nkepeta die chako siliche sitse a nhato ungoche ko medotyo arafa nushola zeje vota ndiekize di acha pekoshache kechere se akinu pechetache nketse kevi nunu njopie apetashache sheseshe pelekeche chau azete no kakeshe njokopie adzaki shelite no tejo kakeshe kose kemeti tyote he Jehovah apie ketenga nu shewa hiche no de kakeshe ko chau nu tavotyo no akesikeleche peja keshela. Good morning. Students and staff of Shalom Mission School, Doyapur, led by the administrator and the headmistress. Welcome to UBC. Thank you for coming today and for being part of this special day. This is a day that we set aside every year, once every year, to thank God for what He is doing through our mission school. And it is also a time for us to be encouraged to participate in supporting this mission field that has been so close to our church for more than the last 3 decades. Shalom Mission School, as you know, is the longest running mission initiative of UBC from 1991 till date. So it's been around for the last 35 years. And God has faithfully seen us through good and tough times. And here we are, sustained by the grace of God. And we are so glad and encouraged to hear and to see what God is doing through the school, as we have seen from the report and as we have heard the report even this morning. Every time our church prays for mission, we pray for Shalom Mission School. We pray for the students, we pray for the staff. And we are especially thrilled this year to hear about the 100% success of our school in the recently held HSLC exam. So once again, congratulations to the teachers and staff of Shalom School. Our prayer is that God will continue to lead and guide the school through growth and greater impact in the community. For those of you who don't understand the Angami dialect, please bear with me, okay? I'll be speaking in Angami, and so please bear with me, but we will be projecting some of the main points on the screen so you can follow the message on the screen through the points projected. Kepenyofa pezie ugobu poti gevibo ngulalidi porsholi gevi mu thie Shalom Mission School zeri sika salasdi kepenyofa mission li haunu magaja tsagaba krasli gevi poti hola kepenyofa peziwe ugo kepenyofa die kepu kernunu legata swachdo a kechaba chsudo kekrini pu no chi do hego cross di hego bu chi ga zo ker sho ma tho ke kri ge zo go sevol ke lan pe zie hego chi do yo po ke zedi ndie nker hi die nke tho die ke pu ker nunu
no across je mo kerna pete cross je no hitsa per hilas je mo hitsa ka salas je diubu hinu lelie sidi hebu kerna zo ka mo dia je chse legivi no fu sidi he halas he kholas je puti ho ha kapim peles di Jesus Christ azon chayawe amen amen ugo kezedi UBC hitziu mohala sanaba puti gro bono keze UBC hitziu mohala sa pralasana sala kezedi ugo screen no geba UBC hitziu keze preseke Krista nunu keze pochdi u ke penya fa khrie po die khrie mu po themya khrie ka cha ke ri mu japu ke cha ke hu po chdio how haliro u ko ke hu pitsiu de. This is our church vision statement, to be a vibrant missional church in Christ that loves God, that loves his word, and that loves his people. Mo holirom hakachako ke nie nu se par ka ba cha pitziu de how pe madi ke penyo fa die khie ga zunu ukom pitziu pe madi ke penyo fa die khie ga zunu tyo ke hesa ka sa ke lesidi jithie living the word ke penyo fa diu nul hu ga sa su se ugo chaye chdi ugo theme chdi ugo ke hu se deba de February Zakenin here, Sunday Therionu, Chili, Kukri Budike Tefa, Psalm 119 Nunu, the blessing of living in God's word. Igacha Kapanyofa Diunu Lukacha Tejago, Ikacha Chayesu Hasidi, Ugo, Chili Kukri Budike Tefa, Honu, Mahovorje, Pasanino Heneka 30, Japutingu Kiliagono, Psalm 119 Nunu, Katodi Kepuba, Mu Kepuka Vono Chido, Pragasha. Verse mefe pengunu serikenie hauha mohotha mochi do ke pulin naga cha chayu li ro a prayer during adversity ke meje ke le ti gunu ke cha hauha ke pulin na tha Psalm 119 25 to 32 Hazari ke pukelim hedi chili khukri bodi ke thefa holi ro kazabye 22 sections sabiba mo 20 kidi bola section me fe kinya bada gali ro ibri me dienu alphabet li ro me fe kinya ba. There are 22 alphabets in Hebrew. Mo salano cheli khukre bodi ke tefa hawa ke zapi ibri me alphabet tu ze ke tu ke sengule mo sunu thie ke pudo ga ba section li ro section diu de fourth section Dalet igeza mu dalet li ro ibrimi alphabet diu pubare mu dalet hawali ro ugo ibri bible mo hosli ro Psalm 119 25 to 30 to hali ro first letter line pete no first letter therio peteli ro dalet nunu sede di nunu sede mo haw kidi bola hai gali ro bible commentator go pugaza Theazitiu no printed Bible ugom hedi printed Bible bamo sala ke thodie ke thole se ke be tiu no ke thodie memorize che ga junu mo phraga junu serially ke dola recurrently ke dola haidi arrange che ga ju ha Bible scholars ko puya ugo passage prasaba ga dala tidi ke puva ga da swachudo Psalm 119 Holy Ro longest samude chili ke chathode chizoga mo Bible no zo shiri chapter ke chathode 176 verses ba mo ugo hajari ke puga wagatam hedi Psalm 119 no ke penyo fadie ha verse petekrenu pu par ga zo hanguli do chizoga mo there are different words used to describe God's law, God's word. Diepoli ro tejo,
Itu suasi awali ro vamete pengu segaba suangule chapter how no bizo gaza 25 times law Torah tejo nguli do so sie dabar igaza diu pu gaza di hawali ro word hawali ro vamete die to gaba suanguli do so sie judgment chapigo igaza hawali ro vamete se to gaba nguli do so sie testimonies japugo hawari vamete se me se to gaba nguli so sie commandments die khagashago hawri vamete kinye chapter how nu zogaza to gaba nguli so sie statutes aza khagashago vamete po to gaba nguli do precepts tha diego vamete po to gaba nguli do so sie diu word igeza swali or 19 times chapter how nu be to gaba so nguli musulano kepenyo fa die how ha pula la gaza nguli mu diu nu lugasha diu segasha how ha chiliku ke budike thapnu pula la gaza chaye ke me yepo ugo chitiu nu prosperity gospel iketso po pupia muswali ro Christian circles ko nu more ke hu ke kranu peleli ro de unu jadi chasali ro ke penyo fa sikri ke liye sikir ka ke shikingi ke shro su ha se utsuge do su ha pupia mu prosperity gospel how ha it teaches that material wealth and health are signs of God's favor and blessing how ha ke tho dienu su how ha ringu zo deri how ha se how har bisepu gata ma how ha se di tejo bom hidi betha gata pugata how hala no prosperity gospel how ha tie meyeri seba deri criticism ri ba se ga go siba kepenyo fa pele lili ro so ros selido mani selido khos seligedo kelle ke patha die pugaza deri ugo mi ke karisiva ke pelle ke lhunu krista ke pelle ke lhunu sizo yamo I've actually met many people who have faced the opposite ke pelle mi ke kra u ke pelle lano ke meje ko gaza ke menga ko gaza ke perhie ke pecha ze ke se ko gaza sikesari bapi thake bo ugo missionary go zem hatcha gaza no ugo desi gaza u ke pelle lano ke meje ko gada u pire ko gada sikesari sipia hadzagi u ke hunu mi po ze kartsa ga banu po ya ki pu gaza by becoming a Christian my life has not been easier. It has been more challenging and difficult. You see, kepele kelhu lugazunu, kepelet mitsiri lugazunu alawe, kemeji gaza kragozum hire, apigo regogazum hire, he gets a suri, a kipu gaza kraba. Slow me kekrazo shiri, kepele kelhu lugazaha, ketego gaza, rogo gaza suhamuna, regogaba, tabon ribalivi. Many of us may be in a place of suffering, trying, testing, uncertainty, doubt, opposition, but we are still trying to live our Christian life. And that is why Max Lucado Epugaza, God never promises to remove us from our struggles. He does promise, however, to change the way we look at them. You see, Mutie, ugo kesedi, chili haununu. Ke meje ke le tiu no ke tho die mu ke penyo fe ke di bo puyaga mu ke meje ke le tiu no we kim hidi ke penyo fe ki ke chat sliviga ke za model prayer bom hosana tha ham hojut tu Psalm 119:24 verse me fe dinu mu ke le ndiego sa ani me fe dinu ndiego sa ani sugo art chemia zo isi I delight in your word. Igaza suhasidi hamhojut tu verse nu chiliwe tu gasha pragasha ngulia. There is a set tu
verse me fe pengunu pula gaza arofa nyope guduya iside ndieki ze acheper hisachi my soul clings to the dust revive me according to your word. One verse he says I delight in your word, and the next verse he says my soul clings to the dust. 한놈 하고 실력이 빌리로 왜 우니 세가바기 개쇼에 버리 우제게 베리야 우비게 다쳐서도 디보야. The devil comes attacking us in our best times. 뭐 하우노 조슈리 우고 하우할레가 사스리디 게 풀리는 거자 짝기리 울리로 revival through the word 하와세디 보게 차차 우고 스크린음 하고 오케이 오케이 맷스 바자 revival through the word 디우기누 우츠페 힐라겔리 하와세디 차가자 소항울리 아로파 뇨 페누쿠두야 인디기제 아츠페 히스제 my soul clings to the dust revive me according to your word. Dust 뇨페 하와 캐톨릭스게 왜 너무 호실리로 게시에 누쇼 무케뇨 토누초가다 디에보 자시보 dust 게자 하와 뇨페 무슬라 게뇨 세가자 타차 세가자 보지 세가자 타보누 바가다 수하세디 verse me fe pengunu pusha arafa nyope kudode isi my soul clings to the dust kidi balaga eliro ugo verse chili kukre bodi ke thefa verse me fe senu ngugilie ke ko ke semi apetsude isi mikrobo popetsuba gada tejesu apu so see a verse hisoro ponu kerjemi roko amazori isi mikrobo popetsuba gada so see a verse hete tha senu chili tu kesu hawe chili hau nungula gilie as mi khunu chjpom hete isi ke me jeba gada poesuri pusha verse kribudi hedie ponu awe che mu ja semezo isi po peseba gada diringulie verse kribudi keyboard kribudi kernu kerje ko ala ke bipo khabie je isi mekropo po du khiwa dodi po pe kawa dodi po posba gada po faba gada diesi ke ringulie mu hahalanu po epu gaja arofenyo pekuto de kernyo thonu jugada ti haunu po epu gaja deri diesedi achperhisi kernyo tho jugada tiunu kepenyo fu po diusedi po chperhisi nu gaja revive me with your word and through your word gaja suhase po ka chacha revive hawali ro original translation nu meji de NIV Bible nu li ro preserve my life gaja suha pu deri po chao mohosli ro kerhiro kalagasha saka salagasha sigazer hiu nu puba revival revive how ha ngulie pokelhut saka salagasha how ha puba mu revival utsaka salagasha how haliro it comes from a place from a place of spiritual need and loneliness ugom habo lesomor so liro gazo liro kernyo thonu chogata ur bigata ti haunu kepenyo fe chika salagasha utsaka salagasha so ha voya gaza so anguli connection hani ha se ke khese ke or often your penu tote my soul clings to the dust mo ke krisa diliro revive me according to your word dio se dia ats perhila sache gaza hani ha ke khega ba so anguli musla revival ka tho utsaka perhiga se utsaka sala se ka tho hawali ro in the historical and biblical sense ukom hosli ro uthyo uthau sigili mo kepenya fa dio bu ufaka sala ga se utsaka sala ga se so hazo ugo revival ke pu phia mo revival jegori
church history no si selia there ugo Christian history mostly ro revival more reformation ke zat tho vor ga swali ro 15th 17th 16th century no reformation Protestant reformation suha puya revival luki haki get sagars parzo the greatest revival or the main revival or the reformation in Christian history is traced back to the Reformation, the Protestant Reformation of 1517. Mugo siba 1517 che Germany no Martin Luther po 95 thesis ko pilidi sevor Wittenberg Castle no kakasha sunu revival how hasede reformation how hasede mukim hidi sedega ili ra hautiu no Catholic ki huwe Catholic Church ure less sogobo indulgences isi less sogobo chelidi zelidi temi go busu go akrbe kela ke liye nguli givi so asedi business medi tabada ke huno mahai ge tiu no Martin Luther ke thodi provadi hawa ke together hawa putu mogada so hangule idi poe po 95 thesis hawa hawa se parsa poe ke thodi provadi ke thodi si met me chigile mu ke thodi no hapo met me chidi pugada so ha se parga se so hanu reformation revival hawa se de ke cha revival le ke thodi uze ke khega ba so hangule sla atse pe rila su je idi chaga se so hanu ke thodi ugi nu idi poe se cha te bo puga zami poe po pastor ki vodi complaint se gazam hidi po pastor ki ava ke kra bible provade deri ahale mole idi po pastor ki pushe mota po pastor upadi ke la dise bible boom persele siliro nhalido getsa su se podi ke la se let it go through you then it will inspire you ugo bible provaya mu probazo getsa swale ye dei bible bu persia mo moga getsa suha uketso seke arofa nyo penu kutyote deri ndio city atseper hilasaji kernyot thonu sugata honu chiliwe kepenya feki chagaza ndio city atseper hisaji isi revival ka tho utsaka salaga ka thoe ke tho diu nu vormo shogaza suhan lesheke revive me according to your word can you teaching through the word teach me dioginu upethakele how ha mohseke verse me fesoro akelle go pushro no a khosdo no chnu ga jogo pie apathasha abu ke betha die chako silie siche an hatho ungo jogo medodio you see I have declared my ways you answered me teach me your statutes I have declared my ways chiliwe kepenyofaki hapete pushowagata ponupe tekrebe kepenyofa tsowagata suhapu he was confessing fully and freely before God I have laid down everything before you teach me your statutes ndiuse apethasaje ketsa suhasidi kepenyofaki cha he is not telling God what to do he is coming to God with an open heart kernyot thonu sugata tiunu wese chamo shogata suhaliro nipu ndiuginu apethasaje geza ke chasu haba morsho nipu bu pethasnu geza se chamo sho ugo gibo ke chanu ke penyofa bethabadaya ke penyofa gibiki pubadaya ke penyofa butsmo sho geza chasmo sho geza sago hasidi ke chanu ke penyofa gi pubadaya deri ke penyofa bu upethasmo sho geza suhase uke chacha pe kramo sho we Sla true biblical understanding katho die si katho ke le so haliro how ha academics more theology more intellectual exercise Greek Hebrew how ha pradi intellectually to exercise segele so ha so ga hari zo this ka su kiri me ye ko ga so haliro ke penyo fabunu odiu sedi upetha ga sha
muwe su nu unu krachibie ke penyofa sekasha sohangulia ke penyofa potiya kra experience kono nu upe thasya experience ke kri ke jano upunu posilia mo experience ke kri ke jaje ke sege jagi we should not ask how can I get out of this trouble ki midi how no a tapali da ka so ha se ke penyofa ki chaga jagi ri nipu no how no abu ki di bosile no baga Lord, what do you want me to learn from this experience? It gets us to say chamorso. Mu chiliwe kepenyofeki chagaja. Teach me your statutes as I declare my ways, as I open my heart, as I open my life to you. Teach me. Gets us to apusha. Kemeje ke liye kernyot thonu jugata ti unu shuri chiliwe chilitu ke shuwe. Kepenyofeki chagajan no chnuga jugo pi ape thasaji isi. Jacob wo kinye no theta ha ki ngukilie Jacob pe pugaja katholisa ka sauno agezego do phi niu go nigi ke phirki niela ke vi zo ga lelie isi mo ni ke pele do jigasha ginu shige shi he ga ni parli ge do sili ji jiu shige shi he ga bu nie chpie vi sili ji si che nie lope mu jiu zodi ma ke hubonuri zo formule do isi Kepenyofe ubu kemeje ke liye ti kono experiences kono no kepenyofe pomedo no upe thasya ga experiences ha ko ginu upe thasya ga ubu wicket chokolia ga so ha ngulie mu chili tu ga shuwe pugaja ndiu se di ape thasje ga za poe kerno thonu chu ga ta nuri poe su si di poke chacha we kemeje ke le tigunu zofa ke le tigunu unu ke ru ke ro ke le tigunu set chamor so ke chabolio ke penyo fa no how ha ginu experience how ha ginu no ape thasje ke su se chamor so just so strength through the word dio ginu ke kongu ke le strengthen me ke za how ha po ke chanu ngula le or of nu shola zej voda Ndieki zedi achepe kosaje ketcherse akinu pechetaje nketsi ke vinu njobie ape thasaje ai ke di tho chao ke dalide no khagashe njogopie azki shlete isi my soul melts from heaviness strengthen me according to your word chili haunu Prolashro habo ngulala ga swali ro poe kepenyo fa diezet segasala kepenyo fa dio chezegasala kemejeba gada suhangulie verse me fete thanuri verse hepingu verse hesur theni hago anu verse ke kanu poe pulala ga swali ro poe kepenyo fa diezenu po khagasala kemejeba gada haw ha ngulala mu hako halanu ponu mesigada nu sholanu azet anu Zedvobagata, boy, how hapusha, melting my soul and my heart melts from heaviness. Deri, how do you know, boy, Kepanya Fuki Chagaza, Nipuno Achapecola Saje, Nipuno Achapecola Saje gets a suha. Diogino Achapecola Saje gets a susecha. Miabopugaza Bible commentator Bapugaza David Gujikeso Bapugaza a Bible falling apart rarely belongs to a believer who is falling apart is he me poe poketo diu pralamo pralala de poketo diu west sebada ri habada moro west sebada liro suwe pokel huzo we poe ku khebazo gaza swale lebi is he if your Bible is so worn through diligent reading and study it is likely that your life is not falling apart Mu verse me fet tefa mu sernu pugaza remove from me the way of lying grant me your law graciously get jerse akinu pe chirachi en ketsi ke vi munjo bi ape thasachi isi I have chosen the way of truth get tho ake dali ke dala
cái thô mu cái mệt đã cái chữ hani ha contrast cái sự số hàng nguli về cái thô pro cái liệt cái thô sẽ hữu cái liệt cái thô mo ho cái liệt cái thô điều mo ho cái liệt cái nu về cái chữ cái sự mệt đã cái sự số ha dễ bị chế cái đó số à不是如果这丢nu如果cái chữ如果 society mo ho xử lý rồi cái mệt đã how ha cross sẽ ba one of the most alarming tendencies in the world today is lies. Lies about God, lies about humanity, lies about marriage, lies about sexuality, about men and women, about politics. But the world is filled with lies. And it is very difficult sometimes to differentiate truth from lie. Bible interpretation no zoshiri. Bible interpretation no zoshiri. Ogo Bible pergazu no zoshiri. Bible interprets ya. Haizodi Bible persidi sizoleamo. Ogo Bible persidi interprets ya. Bible interpretation zoshiri kekrigata. U understanding kekrigata. U interpretation kekrigata. Sigeza tiriniya. Kethod ya peteri ideas. Zodi persimu sizoleamo. Kethod yu pergabagi hogibo. cái thốt sum hi gata met sumo gazam hi gata sige ti ni aso deri hai ge chu kono zo shri we ke penyo fungu ke meje bu ke thonu ucha thasmo so ge so anguli graciously teach me your truth you see graciously teach me your truth no khagasha nke chi ge vinu nu njopi ape thasje cái số bộ cái bên nhau phát thọ bộ cái gì cái vi mu điều bộ sẽ cái số liệu graciously bộ ngũ cái mấy Giêsu hasi đi bộ điều sẽ upet thashe mò liệu về cái bên nhau phát đi học qua hasi si chỉ cho liệu một đây à musla cái thô xí lý cái tuổi progress số har bị mò dari progress cái Giêsu suy cái bên nhau phát bu bộ cái gì cái vi bộ ngũ cái mấy Giêsu đi ở chát hasi đi bộ cái thô xí lý mò cho cái gì số haba we and that is why the psalmist prays graciously teach me your truth. Ugo ngukile cha diu defense through the word pocket chau your defense through the word don't put me to shame ikata suri se cha diu ginu uke yang ugile verse sere ponu gile no thejo khagasho go se kemeti tyo de hey Jehovah apie ke thenga nu shwa je no de khagasho go chau nu tavodio no akisi ke le se pe jagasla I cling to your testimonies O Lord don't put me to shame I will run the course of your commandments for you shall enlarge my heart ke penyo fa die pugasha honu testimonies commandments ikata diha ko hase pues verse serepo verse hedie soru verse hedie tenye te thanu zo shiri ke penyo fa kengawan mo ga cha su hasidi puka chacha ga so anguli mo potho pokel hunu zo shiri mi pokengawan ga cha ti nigeta pogi vogata hako haringusha mo hanu pues ke penyo fa diu gi thakashe ginu ke penyo fa bunu thenga ginu pokela lenu ga so ase poke penyo fa gi cha ukel hunu u defense kepele mi che ga no ukel hunu u defense ke ja thosa ke penyo fa diu zo ga suha rakale ke lie thonu ke hu lie thonu pastoral ministry how no akha ka shiki go reverend nachali pa go pastor chwo ga puri ha kya ba po akim ha pu ke swar krawaya u lie thoche ga no hakere ke kari je ke sedo u hake kranu u pe joga mori u
upechuga si ke zui ke sedo deri dio pubazole mu dio ke penyo fa giu gi thazole so dio tho ur goli do ke zo si ke zo dibo akipu ke sha ain kai che ke za asur kra si ba ya themi ke le themi gizu ke le moi themi ke le ke kra u pejowa ke do u bi ke thatsuwa ke do u ke le tes bi lu ke gi chwa le gi bi si ke ze ke sepia deri ke penyo fa dio te zegeli ginu ke penyo fa dio gi te thogasha ginu ke penyo fa dio tho mu ke penyo fa tho u yasya ga u defense ya ga u golia ga so ha mu pe visse mu sla hanu habor krala ga ba so haliro he jehovah apie ke thangano so wa he chi no tejo khagasho go sekemeti tyore idi chiliwe chagasa hawha ugo leka sasike Charles Spurgeon name hawa pusha poe pugajo liro the word of God is like a lion you see you don't have to defend a lion all you have to do is let the lion loose and the lion will defend itself we ke thodieugi je thodi thasaliro thejesaliro husiliro diutho urgoli kido so ha pusha read the word know the word dwell in the word like the psalmist says and it will defend you diutho urgoli to verse serekini thellau no ngugile no dik thakakaso ko chau no a tavoda tyo isi poe verse me fe sorunu me fe pengunu dalet nu verse me fe pengunu posedeu nu poe kyanyo tonu chugada nyo penu chugada su hasedi poe pokecha hawa hasede deri thelano poe pugeza at tato de isi I will run the course of your commandments. The psalmist goes from biting the dust to running freely in the way of the Lord. Po posture kepenyo fagi ponu krabia chagasha honu po posture krigeda so hanguli nyo penunu kenyo tonu chude deri poe kepenyo fagi chagasha honu poe tala diogada verse sere kinyenu nguli poe pugaza I will run the course of your commandments no dik hakashogo chaunu tavodio isi course of your commandments ndiye kakashago chaunu tavogedo how hapusha how akidibuga what is the course of what does the psalmist mean when he says the course of your commandments Bible commentator bugaza hawali ro kathodye petiu provogasa so hapuwashi it means running through the entire Bible from start to finish from beginning to end running the course of God's law from beginning to end. Kereki thonunu besigasha katso. Provogasha tavogasha so hapuba. Ugo mike krazo shiri Bible pragaza suhanu pick and choose sepekraya. O Bible hilidi chapter kini bonguli liro suha prelidi sidi susedi ustadi chawa susedi devotion chawa isiya. Deri ugo hanum habu ngukile I will run the whole course of your commandments kepenya fe ubunu podie petiunu tavoshanaga ba pertivoshanaga ba so hari nguli ugo movie bo pragaza lesser dabo teje bo pragaza mechonu no prayamo telagino prayamo unike dadi prayamo television here there is a pakekra miswada do no movie teje makki bori si ligenza mozla kethodio we ubu petiu terinu thela promotion gaza challenge suha petegi bawe mu ugo ke hubo zo shui ke thodie ke penya fadie pragaza suha selectively probamo petiu probaga hawa ugo to uge chosake akinari sedegi pusde uke hunu ugo lam hathoke mi thoboli ro ke penya fadie pragaza ke penya fadie se ke bethagaza ke penya fagi thagaza ke hubo chiga do suha ugo michinu ba mu haunu ugo petezo chiri ugo jabo baga zo swalio ke thodio dia thodi mechdi early di menyodi perchige so swa
ugo pette mesewe haza teacher ko bovo kata ki ugo Bible reading plan ko bori sekazashdi prakile sigeza tinia jesu hatso zoba monde de ki huburi ugo thie lela somor so gaza suhali ro Bible pragaza ke thodi pragaza suhali ro ugo petchdi de thodi persomor so gaza suhali lese ke selective di pradamodi petchdi de thodi menyo di persomor so gaza petiu persomor so gaza perchisomor so gaza suha lekhe no kepelle chdi lugaza hono vakidebo Bible prechi wadaga non thosunu nunu lesi kepelle chegazo no mikekari tiche mef tiche ser tiche hidie o mesajir badado ugo bette kepelle Jesu Christa pelle ledi kepelle me chegaza hono pichas sebade piche prevadazo mo kepelle chdi no pichmi wo chegada hono vakidebo Bible prechi wada ugo mikekarazo shi nunu uto pechawada me checha prechi solega monde chili we pugaja no di khagasha go chawnu tavodio no akesikele sepejagasla I will run through the course of your commandments. When I do that, you shall enlarge my heart. Yethalauno so hanguli, for you will enlarge my heart. Thelauno arsis prole polesadabo knowing scripture gezalesadabo tusha how ha ke bori khribi prelevi preservi Here is the real problem of our negligence. We fail in our duty to study God's word, not so much because it is difficult to understand, not so much because it is dull and boring, but because it is hard work. Our problem is not a lack of intelligence or a lack of passion. Our problem is that we are lazy. Potiga kanu ugo kathodiu perlimogada prenamogada perchilimogada waliro akikila mode metsagada la sualazo Musalami popugaza either the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible kathodiu presidi bunu ke phumao ze petselido ke petselido moro ke phumai mbunu ke thodiu je ke petseda dio ke zo so pusha muk ke thodiu ye tho menyodi petsedi ke thodiu perchigasha lemendo chigasha honu ke penyo fa unu chepezashia gaja uke sikele chepezashia gaja so hanguli don't put me to shame, Lord. I will run the course of your commandments. Revival comes through God's word. Revive me. Diu ginu utseperhigaja suhavoyagaja mulie. Teaching through the word. Teach me. Diu ginu upethagele kachahawa se kepenyafiki chake. Strength through the word. Strengthen me. Diu ginu urbi ke koka thonguligeto. How hurry kadi ugo kepenyafiki chake. Defense through the word. Kepenyafa diu u kergo ke yaka tho chisiligivi ugo suhar kadi kepenyafiki ke krochake. Kepenyafu jabi ugo tsudi podie ke pu karna petenu ke pusipuri kerna nor bizoga modizenu chisigile temye tsepretina. Ngo kezeri tale kupri kenyiri me fatenye aji suli nyako haukile lado. We shall now sing hymn number 227. Shall we all rise? Ki
Tela no met sa ke chati bo seli na ba sala pete bali do me a ke chacha ko bo se ke za sidi chi do ke ze met sa ke cha ti ke ko bo bali na ba u ke penyo fa u go u ke hunu u tsu premier u ke tamie cross di u bunu hakia zo ke mo chazuri pa di japu chले ga zala ke penyo fa thezi ba ya chazu li ro tha outside the state zoga mo outside the country more international level no zocheri meze ke pe kolegi vi japu chli gi vi puti ngule ga ja agwala ke penyo fa thezi ba je dosi di u ke hu je kerch ke push di ke hu bu la chas je ga bo NBCC youth secretary ki nori ha ha heni kerch ga chunu vor ga zala se ga za su do pasam me gozon je noli ro obuno Asia Pacific Baptist Youth APBY no Asia Pacific Baptist Youth no 2025 to 2027 10-year no office bearer bot sadi ke perkofo ga su ha pe pisede mo hawli ro NBCC ki chati no poke daga sha mo po vasivol ga cha pode mo po pasame go no buno South Asia region no representative sadi mo su hali ro India Bhutan Myanmar Nepal Sri Lanka ha ko no representative sadi Asia Pacific Baptist Youth no office bearer bo member bo team member bo chadi ko bhar vo ga do su ha reside hawali ro full time ha thomade deri u state represent sadi padi meze bhar ga jo no meze ke per colleague vi role bode mo NBCC youth secretary Reverend Sohoto kinu re thejasi ke liya ha thoke me yebo mo Asia Pacific level no Krista mo ke hu Baptist family no le thotsu le give opportunity give you ways la ke hu bu pola chas je ke so su pu ba sala ugo ke je di babo pastor me go zen lai chale do how haziri ugo hajri ugo social media no ke pu ke me di me ja me fe pengun he so se jun ja po mu jun za thenye ha ko hanu ti so ja ha ko no ke thaw Dr. Ketoser ke bich sari UK no ke hu ke me ye ko bono bodi ja putch ga do su ba ha pu ba mo polari chaba je ke zo su ise ga za sha sala ke hu chi do uli to mi anya la chas namba mo pasame go no ha gi ba po thela non to amban no se thazdi ke hu bu metsa pola chasa poli tholari chasa ke pusi puri ha full time ha to mo de deri board je di har ga za ha thobo mo ugo Nagaland suits di APBY level no pori member bo chdi meze ke pe provodo sala ha no ke pe nyavu possessor mo cross liga to la polai chale mo ugo Dr. Ketoser lai chagile so chodom pete ke je metsa ke chasli ri apo thela chasu dobe ke je ke no hidi ke chasli dome ke khre ke mesa ni pu Jehovah no chi do hi gor sasa hi go cross mo ke shot ti ha no hi go bu ke zedi uri ke kri ke zono no japut chlie hetsa ka sala lie hetsa pe kola lie ndie ke puker no zo shoi ni puno he tse per hilaga sha peledi nteze yawe he go puno kern no zo mo die zeunu pisli gi vino no he go mi pobu ga zo cross che mo che do zo shoi sala he go potela no he go mi pobu ga zo he ka ka sala bien tse yawe kern no he go sigile ha ko asiri he go bu he go ke lunu die zen rusle bije he go ke no redi che do pastor me go zen ke lulan thezia no poti ke vis sebo khabie potsidi pobunu u Nagaland suchdi mo India nori Baptist family suchdi team member bo board member bo chdi Asia Pacific Baptist Youth nu teachers se mize ke pe colleague vi no chakra gasala pe ziwe wo poti ho haidi mize ke pe kodi har ga jogonu non to jabie potsache potsepe kosache mo pobu le thoche ga junu poke niri chepe kosa posher hori chepe kosache jidi no poginu he gozo ga mo haki hazo ga mo chazu mi ke krabu zo shoi ni pu ntejangu gile swa tsache no potsepe kosulie kesi ke le potsosulie mar ga vonu ke le ke vi asim halle mo te do ka sa ke vi se parsi di pobunu
pojapu ginu pole thoginu me kya krabunu nsi space susa ke liye mu the jangu ke liye tsuche mu so ki medi hego ke thaw doctor ke thoseri khapiem pele la ya poti gro po revechdi chazu ke petsenu ke hu ke mi yego bonu japu che go vonu non to ji ke zozu shui po se ge vorm hi te cha go no shui non to po ginu po ke lo ginu zaye chele je no po se le je ni pu hego me pu pu za khapie pele se de we ji haidi hego po thela chele di to la ba ga zanu nge me sarfu nu new nge khriu bunu hego me pu pu ga za zetu ke le tsuche ke thezien chdi mu ha pette khabie pele se di Yesu Christa akela gle zone chaya we amen ke pesi ga za ti ke zo yo bosele do poli ro dioba ho voga da ki NMM mission week envelope ko bo za de ke ho pori nguli di bada me chemu ni tho NMM mission week je gori si ke se me jidi kim hedi ni contribution se na ba shi ko haleba di envelope ko sevor go account nu pezi se ke se ke khulasia ke nioli ro Shalom Bible Seminary Library fundraising library la fundraising ko botsa mu halanu photo frame ko bo se party go ezedi fundraising chaba musala ko project se de photo frame hawali ro angami area nu Baptist missionary go for le thoche ka sa ha je go le thotiu mu go za mu go miri se party frame se ledi zeba mu Shalom Bible Seminary ki chati no ki hu che premier go bo kengu me jedi frame hawari christi u heritage u zeri siba mu hawa christi u go library project ri khoi je ke se ke puvo ba ka za uli ro ni ke niemu ke chu uli ro ni bo idi zeba hosla ke hu puri leba di pa ka jigi phidi ke vi wal je ke seli di hawa christi vi vo ga za sande ni li ro zanyo ko tho sande de sla ke hu puri puti hawari leba di lavor ke pe ko press je u ko cha heri bala do ke pesi ke za ke kri boli ro ke mi ke kri boli ro children's choir concert u go june thelagi bazame seba vo ga za saturday ni bazame seba sorry May 24th bazame seba calendar no li ro deri ni chu go example no hawa ke di mo so katala he o kat sedi postpone se be children's choir concert li ro postpone se be June 21 so wa de ho hawa leba je so sie vor ga za May ja ser po Saturday ni but have no bas se ga zo maturity class but yo mu hawli ro nzi sie chi thie baptize chekele go baptism pi gele go la pe ko di maturity class ha ba do je musala May 31st ni leba di but have forgive or lije thelawli ro UBC Compassion Ministry close it how ha go ti chikra pra contribution puri ke kri ge zo vodi close to city go beneficiary go khoila ge zo swat se yazla ni go UBC Compassion Ministry close it lanu me khasli gi ho balio ke ho puri ni go pe ziri lebadi voga to ti go no sevors di me ko pasar me go zo no mora su to ze ke fesili vi ho ke se ke pesisia pe te go pe zi ho